Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast and Manipur. Ngasi ko na pudul lakshiri special episode of Northeast Dialogue si no confidence motion a reality. Housing Manipur gi ladiba political theater sida Manipur gi chief minister Shindong na bagi damak BJP gi ladiba legislature mayam gi marakta hol pe Iran gi tangkat amada mayam na kari thuga dagi haidana tayam na taring ni yengwa mi ko amakni housing ki oina ekoi na phangjawa pauda Howzik Governor Rota, Equity Pong Mission Central of the Silegre, Howzik Governor da BJP Makuk Tongo Luchingba, BJP North School in charge of River Sample Patra Amadi, Manipugi, Lenga Sigu Luching, Mr. Biren, any Governor Unaba, Changla same Sare, have a sea, Equipment Pau Pange, higher Pausi, and a Pomi Puno from the Changre, Aduga Lambi. Ginak yet security akan besekin thorang lokoi kre aduna lambi chathok chasin da yam chawna hojik ki oina problem thoi haidana aikoi gi pawmi de phangba pawdu gi hoina hojik se khangje aduga morning bell aikoi news source amgi matungina Manipur chief minister se resignation tender to grab ko phomasu lai aduga aikoi gi source gi phangba paw khara dana minister khara drop tawraga khara amuk reshuffle tawbugi oithokpa lei haiba ofam mayam lai masigi feasibility oithokpa yaba amasung yadaba amasung no confidence motion se congress ki makai degi puthokani haibagi makhoi gi oini opinion phongdokpa lei gre chapchaba wale oini lauthokpadi leitri tabu no confidence motion siga mari leina na lakadori assembly session ji hayengi tang tara dagina ekogi mathangi tangkun mari fawba phanggodaba dum session ni numi tara mari ni chuna phanggodaba assembly session ni haibe assembly session sida manipur leingak ta karam ohong lakata ge habisa cho bohang moiri ohang sigi iroina congress ta leiriva legislature masing sishup na tangi manga hakteni masina ekogi no confidence motion thangana bu hona bada mokoida khudong chada ba khara leigadra nakala moromda leiriva chief minister asi lokthokpa pamba BJP gi legislature mayam asi na hariba no confidence motion se support taw taragadi Manipur chief minister si makata ni chief minister oibang ngam kidra haiba chachu wahang moiri wahang sigalo ni ngasi gi issue mayam se khana nabi dam tai khogi election very expression talam nokchage ahmad talam nokchari Manipur gi one of the most popular and very outspoken senior journalist ikai khunu jari ba itam hemanta ahmad talam nokchari kai khunu buchari thank you very much tamu ani fu talam nokchage Manipur Pradesh Congress committee gi aikoi spokesperson aduga general secretary so bi aikoi tamo SERAM NEKEN tamo talam nokchari kai khunu buchari ahum subada Manipur ki sakna reba learned advocate the all Manipur Bar Association ki president of Viramba aikoi tamo sorry oza TOMCHA busu oza busu tamo sheri kai khundu chiri thank you very much for joining us ahan basi aikoi senior journalist ai tamo HEMANTA da laksage tamo hojik maksi mayam na yam tanik na kaino thokado ise na aikoi yeng mi yeng amani aduga aikoi media khara dagi hojik thagat na ko post khara da aikoi media ne ko tawjabase aikoi morning bell gi hojik aikoi thagat thengna jabase Manipur chief minister ji governor the resignation tender tawre habagi wafam amakak lai hamasina chumba chumda badun tongan wafam am oiraga hojik Manipur gi political theater da langnari ba mayam si aikoi tamogi opemi yeng amda thambi akoi gi 2023 hai tare kumjal lising aniga kungo humdoi gi me ahumda irang thokhrama matungda Manipur gi chief minister nongthombam biren si shinbam thoi haiba pot ama miyam gi marta yamna sangna ngangnaraga lai mayamna ngangnar si karida base to bono hai taragadi state sigi law and order si mana maintain to kodabani mana ngakadabani adu ngakpangam gide law and order ngakte sinebko khoi leipaki chief minister ama haibasida mangonda piriba magi khwaidagi maru mathausi kaino harkanda state ki law and order ngakba adu miyangi punsi lanthum phajana ngakba habse masi pibanebako si piribasi mana madugidu ngakide maduna maram oiraga mi mayam ama sheli then kanglup adigi makta yamna sangna hojik phawo ukhanaba leheli adugi sumathakta haitare ko akhoi hojik su khoi amana amada sangba yadabagi awaba mayam ama leirise masi mana sonbana maram oiragani na sonba midi leiyadi hojikta ko semisa sonba yadi se mayamna adum haini adum masi sinam thoi se mayamna masigi texak maksi mana logodabani aduga madu singadabani na haya posi mayamna adum haini adubu mayamna haine dungai magi masu adum thabak mayam ma tawena hairaga adum leibani masi tham yam sangna chief minister oiraga adum laisine bako idang thokibadu tha kuma thoi hogredna adum oirisini then latest development mayam ama lai si lan sina maram orga lakpani ayam badi ko
मासी लौथोंगनब डिमांड तौरिसे यानांबदा कुकी की एमएलए तरासी हेक हौबदगी होना मोसी डिमांड तौरग लाई को मोसी लेजिस्लेटिव असेंबली की मणिपुर की मेंबर अमा ओइना लई अद मोइना ngasi बावबा इम्फाल द लागा असेंबली यावब ngamdabagi maru maram so masigi ujiki irang sinani ado masigi potse mal hokjagi di wari saro haba pot ma condition am lere banina sityang khai hopful da tarana object toroga adum lere bani habadi si ministry yada base moi tara ama phongna yada dana lere sigi tanpham sida अखोगी बीजेपी की मनुंगदगी इरांग असौबा अमा लाए मास नम थोई एसे मैम लाए खंगे को होजिकते याम नकली सेंगे फोंगे को लान सिदा कना कना यावगे सु खंगी हाइबिया बा मिसु यावी हाइबिया दबा मागी सियाडु न मरु ओइबनिना सियाडु खोइनि काय खुमनबो उल्लगा हाइबिया दबा सो दम यावी को स्माइ तोरगा अखोइना खेमसान हाइदारि अखोइ मिनिस्टर खेमसाना लुसिंगगा मोइ सोनाकंदा नकपा मा अखोगी सिमसा सिंगदबने हाबा लानसी अमलै सिले लानसी लाकांदा मयामना खलमी अखोइसु खली कांग्रेस की एमएलए मंगा कारगा कमाई तौदना मोइना नो कॉन्फिडेंस मोशन पुकतोइनो हाबा पोसी हागो यामना खनबा नैनबा ओइबफमनि को मरमदी कनाकांदा ngसागी मा गवर्नमेंट सी गी मथक्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन पुकके हाइतारगदी से थाजन बदी याय अदुगा मासी थाजगान लिप अम लौनेबको खननबगी दमक्ता आदना एमएलए तराना मदुगिदो सपोर्ट तोबम चंगे अखोइना लिप लौबो याय न माना मोइना एमएलए तराना लेपखदब पोट अम लैबा अदु कांग्रेस की तरा खक्तन सेमा सि कैनो अपोजिशन तौबस कैनो हारगदा नो कॉन्फिडेंस को अदुगा गवर्नमेंट न तौगे हारगदा मान हारगना si minister nongthom birena marang yam tawre egi se ko ai mandasu mayam langwa mali aduna ai house da ai confidence vote tang logjagi hagadamne ma ga mena tawgana ai confidence vote motion of confidence vote hagadamne ko confidence hagadamne ko adu di logdong mandre ma hojagi femsta si lere ko aduragadi ngasagi emily manga leibasina kamai torga tara swondoino haya posi yam chamba mathematical calculation ma ure kari uge akanda NPPC hana BJP ga adum sabmine hojik sum makha tana sabmine ki ni moi dum ko hai ADA gi partner ni hai kanana hai swaida leba mayam to ose ko migi corona sangmana hari ni ko ma akhoi gi kanu gi man national president oibani na man hari ni megla gi sensus hari ni ko akhoi makha tana adum sabmine ki ni tawdadi अखोइना मणिपुर तौरिसिदी चीफ मिनिस्टर ओइबा बिरेन से मसी माना मरम ओरगा मणिपुर थोइबा इरांग से लोइबा ngमदबनी मा हाना लोथो मा लोथोपगी मतांगदी अखोइ कमाइ तोकेबो नेगोशिएट तौररोय हाइरेबको अतैददी लोइमक समिननी अदो चीफ मिनिस्टर नोंथोम बिरेन सि लोथोअदी अतोपमा लुसिंगम लापा गवर्नमेंटो अदुदा NPP ने सपोर्ट कनी हाइबने अदुना तामो इंटरवेंशन अब तौसोगे आई सीट अरेंजमेंट दा हाइबा तारे मणिपुर की असेंबली की वेबसाइट के थादोरपा मोगी सीट अरेंजमेंट द NPP की MLA पुनमक से तम ओपोजिशन बेंच ता फम्मे हदकी ओइन होय आई खंगे होय तम हाइबे उजिक पोतुनी मारा होय ओपोजिशन द फम्मी दो चीफ मिनिस्टर नोंथोम बिरेना माना मासी सेम ओइबगिने बको अदुना मासी थमो अखोगी ओपोजिशन दा अखोय लेरनी हाइरे बको ओपोजिशन दा लेरे उजिक लेरे मोइ तरा माथोय लेरे उजिक कांग्रेस की मंगा अमा मोइ तरुक अमा लेरे तरा माथोय लेरे को देन चीफ मिनिस्टर से यादबा इंडिपेंडेंट अमा यावरी मैम खबीरमगनी अखोगी कसाम थोंग केंद्र की कनोसिमा निसिकांत सापमजिमा मासु यादबा अमनी मोइ तरागा निथोय सुदोखरे को काय थोय सिगी मनंग तराना हगुलगा तोंगदमदा अदम यारे खनबदी यारे खनरकांदा खनबगी कानबसे अनि ले amana karino hai kanda sa gamena tawriba mayam chingse mamutta na manipur thoiba thodo wathok mayam si naina bagi khulung chaba ma phang sima karai ko khoi no kan mosan ko base soida na basina mai pak pat mai thi bagi nata bada khana naina bagi tanja ma pung tara somna khana bagi ran tara ma thoi chumna khana gera khana naina bagi tanja ma di phangi tholi khana ba yani manipur gi hojiki irang sing matang ta ko adu ma phangi then atopa amana kano government tawriba thabak singje akhoi opposition na loinok yade haibsima takna bagi damakta siga dum tokhat tongnei base masi tactical kano oina floor management ki oina dum tongnaba dum yawi sile ka da hojik dore mayam sum yengsi masingda akhoi na sine na akhoi na tharuba kanade sumai leka sira opposition na कोई की कनोसी नो कन्वेंशन मोशन पुकटपगी खुदोंग साब अमा फंगरे होजि लेगरे को एमएलए ताइ थोइ लेथोकरे लेरमना सी लेरकादा होजि हाउस द लाइसी बीजेपी मनुंग द नापाक तारे हाइबो पोट अमा अदम खंगे को
napak tarabani na kangu amana no confidence motion from the vote piragadi birenji hoi honorable submission nongthom birenje ithuna na bogida makta opponent na vote pini hagale hagale ko hagala kadadi hoi party gi manungda asawa hoi wathok ama lae vote ko hoji si submission na kawda lakre adagi den kanona ujuk laiba kanona su kawba lakre kari haitare akhoi submit patra si ma adagi advisor oina hapak lakmani ko mana ko bhu lau yade badagi di kadore uji pirep si long isi matang tang lai sine tamo matang sidane tamo na thambiri basiga mari lenyana hauji manipur gi speaker oiriba ikhoi gi hauji speaker oiriba si manipur gi chief minister ga mari si phatabagi wafam ni koi mayam na loina khangnari base masida speaker na handak si chief minister ga yam nagna ba MLA tarik ki mathakta disqualification case ki show cause notice pi base masi I consider hojik si breaking news ang mak dum dala thok chege akhoi gi hojik akhoi gi news editor tamon orange mafam sida lei do akhoi da pau si pirak pani hojik che chang everything phange manipur gi chief minister amadi ma ke council of minister mayam yauna manipur gi governor ajay bala da ma gi resignation tender tawre masi gi breaking news si manipur gi sakna rever senior journalist ai tamo himata da akup hoi pau da lei ba pau mayam da thaman jage tamo padam lobi akhoi na khange nga sai dagi pau kharsu mate kharsu nei na khe Nena besi da hayang si no confidence motion nama ayang lakani na adu mayam panaram mani ada hojikti chief minister oiramba haitare ko hojikti oiri khoi gi nongthombam gi akhoi gi tamo biren si ma resign tawrage na CP pi besi ma mathanda pi be sapanati sali si kana no arga magi cabinet colleague mayam ma yauri MLA mayam ma yauri then adagi kano ina hapakba kari haitare akhoi gi sigi irang siga mari lena Bawat no piraga tharakpa submit patra o honorable MP masamaksu yauraga CP salle CC akoida leire ado governor na mangonda CC pisala banina atopa government ama arrange tawdriba fawba haitari ko atopa minister ma hapri fawba government ama leitri fawba caretaker oina leiro na hai ko soina masi haibam thoyena khali haira manena khali ai lore ko ado caretaker ma mana oira banina mana hayeng budget hayeng si assembly the caretaker assembly ma play yadi ko phamba yadi aduna ngasi numidang natagana hayeng aipong manungda government ama another government ama sembagi phim ama leire PR su mayam la hainaramba khoi suspended elimination tawni or natagana dissolve tawni ga harma mayam sindu loi tayo na ba hojik oire aduna khoi gi rajniti politics se khoi mikup khuding gi mathang sum hongba si kamai tawno har kanda hojik si moi amuk mayam loi unaraga kanana semisa oidun haiba pot ama lani ko semester oido mi sigi makada ma kana cabinet minister su oido no haiba pot ma mung lakini ko lakto si minister khanbagi wasi center na moi manungda hapsarga su mayekidi yanadana to khai na leiri ni ko sikse kangu omana kanoda akhoi Imphal West ta adu kangu omana Imphal East ta smaina leinari ba mayam se moi mayam se pulap party office ta ko ba yare hojikti se minister se leitra banina kaurani kauraga leader kana oido no who is the leader se moi hirani adu MLA singda leader kana oido no do hirani ada masa chana bini ko masa moi na hirani leader di ai oige se kanam hiroi ma o hello jo hiroi akhoi ponmak center na hapakpa central leader sing na hapakpa mi do madda akhoi se loini yare semisa oibasi yare na haidoi ne ko si portion ne ba ada khuji akhoi na sum ubada sumaina ui nakal se mayama kai uge kanda chief minister oibi abak mi kana no haya portion ko oibi absida yengbiro chief minister ga nangna samina hairiba akhoi ta kanoki mamangi matamamada su chief minister oibada yaba mido oigidaba haitaragadi thongju assembly constituency gi MLA agano hujina minister oidiba haitare ko oidiba akhoi TSB Sorjit ma yawgani panabada yawgani oibo idam khangde ko atopa amana Govindas Konthojam ko works minister se masu panabada yawi chief minister ongi da lei bakangbu sigi marungda ko asomna kanda honorable speaker si magi kano si handakti akhoi kari hatare magi phiral mamai chu muhaibale ko aduna masu oibe yaba tasengna masina kai regional party oram taraba mana se miso oibe yepi dinga am teleti ko yepi dinga am teleti ad mana dum oida ni si posima ko ado center ki di magi makuk muru pan banina ama pan banina mawonda pirakada piro oida haiba port ama lai ma masu number 1 da khoina se miso oibe yaba mi ama oi ko adu mathang da
kana lake ha kanda ngasai gi singjamai gi mayamna hainaba akhoi gi kano se akhoi gi rural development minister ko Khemchan masu mede kano gi chief minister oibi aba mi ama oi atopa amana kana no ha kanda hayok assembly constituency gi matam sang na chief minister ga yana dadana mapanda ayam matam da leiruba TH Radhesyam moi manga sigi manungda chief minister inductor kadra haise mayam na khana bai wani ado center da noi mayam ji akhoi gi pamde na khana ga kamai tongni akhoi gi kano gi matam da kare tare akhoi 1991 da Manipur si ningkha tam mang re ko British na ado ningthong masa mayam gi manung da as noi di ngare lan tono kang bu ni noi di ningthong hapoi na hap da ba to pom da hap ba leidana sumai tok na ma hapa ga di kana na khangni aduna marai ba phaba kana no haibado hayeng ayuk phong mon khangani okay marai ba phaba kana no haibado hayeng ayuk phogi manung pi khangani adugo mayam da breaking news se makha ta na thamjage ngasi gi Manipur gi governor Ajay Bala da resignation letter se Manipur chief minister na tender do ki bada yaw ki basi BJP gi makok thumul luching sing represent toriba Lok Sabha gi MP Sampit Patra loina BJP Manipur Pradesh ki hajur president oiriba Sada Devi loina minister singi marakta aikogi thongam bisojit yaure adagi medical minister and family welfare gi minister Ranjan yaure education minister Basanta yaure social welfare minister Dingo yaure transport and veterinary minister Khasim Basum yauri adagi water resource and flood control gi awangmui numa yauri adagi tongan ba MLA kaya amasu haiba BJP gi MLA kaya amasu ngasigi resignation tender to basida shau yaki masigi iruina Manipur gi chief minister Sri M Biren na resignation tender gi mahaki warwajida palibo homji mayamda thamjage I'm extremely grateful to the central government for the timely action, intervention and developmental work and implementation of various projects for safeguarding the interests of every single Manipuri. My sincere request to the central government through your good office is to continue the same. I take this opportunity to enumerate the most important ones of them. Central government piba wafam singda point manga palli point manga is number 1 da to maintain the territorial integrity of Manipur, which has a rich and diverse civilization history over thousands years. Number 2, to crack down on border infiltration and to formulate a policy for the deportation of the illegal immigrants. Ahum subada to continue the fight against drug and narco-terrorism. Mari subada to continue stringent and foolproof revised mechanism of FMR with biometrics being stringently applied. Number 5, time-bound and faster border which is underway. Haiba point sing sini masih kalau ini resignation je tender to kibani. Ai matang si pamung Khaidem ni dah laksanya pamung dah laksanya ni ofam si pamung resignation si ke marum da lagi ke storm na terkena tsunami si kali webe ai masih ki Manipur chief minister na Delhi dagi Sampit Patra ga loina hal apa matung da governor ki residence changaga resignation to kibani. Masih ki matang sida central leader kharagi yamna akan bi instruction khara yawum gada haibasi madi ifong phong bo phong oiri pong ka baying bi hoi yanan bada Manipur praja ki sentiment khangna regi now hojikti caretaker chief minister haibitare ngasi bhawgi di man anu ba khandri bhawdi ade mana mayam ki sentiment khangna aduga magi party ki sentiment chu khangna loina na magal loinari ba kolik mayam dugi punamak chi khangaba kanda hena phanana ba better position na malana ba ojeke Miraj na hari ba point manga do machi nuthi jana center na pangthok pangamanna bagi damukta free hand ama pibani aduga amaramda people na mabu individual oina pamdaba nungsidabagi wana taba BJP na luching ba government ki chief minister amoy na power lokthok pi ki ba court ki ba koi ge rule of law koi law and order ga si mangonde ki lokthok pa yabagi law da bu di laitaba ado so mangonda to wiri ba mayam che hawre pa da yam tawna pa na singjang pai ba da koi government na pa do madu jiki lori ba phim si do oi da ba digi mase mayam chen pen da ba lai ba se ma hojik ti tare ba thadona no kan be motion tawni amu tawni haiba adu khakte ki su oramoi adu su oram su yai aduga center da hangalanda chatana tawbusina di karigumba awon ba ai makna khanjaba de hoji oire na haiba nate change of guard che Manipur gi function tawriba guard change tawraba yai haina khali
aduna aina atopa mafam amada ngaki mamangda leibida suma changre si soidana resign tawrani kana umane ma changre je pot koige reshuffle ki dongta governor da changa dongnate adu he haibaga hoji resign tawre edna mam thaganar edna aduna ujike amantana hari dumaina hayang assembly leibanina adugi mamangda pung tara bawgi mamangda anuba ama wasak logadra natragana hoi assembly caretaker oina sum leibidi yaro hoi matam khatang thengtha baw nongma mitigi governor gi address bi helaga to wo yai ko adudi ti jap tu dem hoi gi wani akhona dom de urorosi amadi soidana silagani singe do ripsida kana kana wen ma phai haibisida akhoi su senate citizen amo oina leiriba maya masigi han hanba leiriba position gi matung ina moida deputy chief minister gumba leiraba natraga serial number 1 2 da leibasima khali natraga na speaker se leadership change heklak pada speaker natraga chief minister gi mathang da leiba ama ani ahum haiba haiba moi ahum mari se HEMANTA na hairibdo sigi jaga se da leina ba adu manu da leitaba sungai oidaba so dum yai ko moige hana mantri oiribsi nataba speaker nataba atopasu yai Radhesam oiro amo oiro parma amani basanta su panari parmanbu aduna adu ma pot puna magadu da torak pa yaba position di center ga thangna bada CM gi nonu propose to haiba ma moju chanabini BJP amasung Congress ki aina sum thengnarak pada moyo haina na to obanina ma budi center da MOS oina pogibi ai natraga governor oina podisari da kari kari ma hairi se adu su dum oibi ai magi mafam amadi pirana ba chamcham action minister harga di thamdo mande aduna bu man harau harau na su yarim ne ba nungai tarab su magi request nang na sum da ngaktung toro MOS state convention center da lao natraga governor oina matam khara chalo haidana aduna indicate to biribasi hojik leiba manipur chief minister si mangu magi leiba position du gi pura lawthuwa kanda akhoi manipur resignation tawba oiroi maduna taba magi privilege position khara pirakani habagi thajaba leina pabung habi yes madamdi first chief minister ni chaitare oirabani moi party gi moi gi wani ne BJP na center na biren jakarai thamdoino mai thammamdi pibam thoktro yes aduna traga de adum kanga thang oi idea adum makti mande aba mana BJP gi Congress ki moi sasan pai bi da chimi so war mama lokto agadi am kana mayamna kanu tawno ba waraga de mapum mama da mapum chabam da chai ani mahum mari manga ma thamni dana yes bam adugi potu na ba adugi lambi mala kani hebne bam pam da ina yam critical loiba question ama hangning wazina manipur gi chief minister Sriyan Bire loktu ha bagi demand si cookie gi legislature sing mai ke da gi from day 1 da gi horaga yam kana la adugi mani yes adugi side ama pam ai la chini sina adugi very recently how giva tha khara sigi manungda BJP manungi akanbi irang haibadare BJP manung khakta te NDA gi legislature manipur gi oina manipur gi laigak si sawgli ba tonga tonga party sing jauna sigi legislature mayam gi marak gi MLA taraga nipan gi na kunma thoi phawbana manipur gi chief minister se sindo kada bani haibagi akanbi ihum malakhiba wafam ani si sigi factor ani si gi meeting gi pamung manipur gi chief minister sindo ro pa haibaza central government ki mana resign tawno pobudi oyaga so masi central government gi instruction ama yaw gani haibadu mudi phone wafam ni sida pabung central government gi especially BJP ki national leadership ki wisdom je karai wai uge sin hoi anduni ojike leiriba sida khoi ma hariba mayam sida ma khoni chichitari BJP ki mantri ani kukirom da di belong tawba exactly aduga legislature tare BJP ai ta tatana harido yam chhoire ba pot amane ba okay magi cabinet yawri ba mantri ani duna usad nawa laude hairabane ba samsamna harabada adu logi man constitution gi matungina collective responsibility ne ba mantri amana aranba amangba manel urabdi mantri punamakna tawe adana chenna doine ba asai sum thamba adu degi hodana adu ne khoina iban opposition da ba ai songning ba ma yawe ba kari no da moi gi mantri ani mang somai tor ka Congress no ne kadong leiri no gaina haining ya ba ko ngamge ngam ngam no minister na na tor dong ne ba moi tara du gi BJP ge mele tare mantri ani yauna sogat pa hum yauna okay asu degi tor ga da bu ne ba aduna sai gi Miraj gi du da
Cookie Gina Haibigi demand the Natre, Mana resigned to read the Sunate, okay, Mayam so Adunan Ubo Pande, Cookie na Hector Hiraga, I go a cookie in a Hiram, I call a Musokolani, Hibiabro, Cookie in a Tomajabi Araga, I coach Arroy, Hagadro, Adum the Diloroeba, Magi Manungi Iran Sukarigino, Brazil Civil Society Mayam. Aluga nangida tay mapungka da nainera iba mayam che chigi pol charak panine mahi charak paneba kalikano na pangnang na raga pangtok to hoji tare sidi ayani individually magi ama magi wana tabada aso mamaya masina na si soile 99.9 soile cheng cha karayan ba do kakpu government ko bro adu di written government na ba aduna masige mai taret ama support tawro ra haire or taruk ama sigraga hana tram panum haire adaina nan machu haijab do computers bo chimana hana logodam ne ba ma gentleman onebdi kan kejirwal tori do ai ki takta kan ki charge tawre adu ai thaja dabra ja hayang longna rane lorok one line du da moi humdrai mun da umpu taret na tawre BJP hum dun ya jadre adu man ma logodam ne ba ai ding sai su haira man hayang mo chat ta rabdi puthu o Haidana, Adu Torbodi, Maginok, Musan, Toxa Raneva, Adu yet Naraneva, Adunatum Sami, can be the vote to the Yamkana Canara, Bologna, Say Haraga, community Yare and Kovactilla Neva. Oh, breaking news, Amaga Tamzauge, Eko Hozuzik, Atimbo National Media Report Kargimatumina, Lakadu Nini Manunda, Central Leadership Tagi, BJP National Leadership Tagi, Anopo Minister, Makalagani, Havagi, Wapamonka Lai. I met him say that Central Leader. That's Manipur. We're doing it. Not National Leadership decision. High command. National Leadership Tagi, BJP, National Central Leadership decision. Laga, Lakadu Nini. Gimanung da Manipur no Chief Minister mayam no uragani have vacuum news samaga no bulai mathang ai tamo oza tomcha dam laksi oza kamai yeng hausi Congress Party gi India gi parliament ke floor da Manipur Chief Minister Sri N Biren Sindhu kadam ne have of mama handagi laikre nakalam do kuki MLA legislature sing amsung kuki ki tonga tonga civil society ma ke de Manipur Chief Minister Sindhu kadam ne have of lay aduga masige pungtung tonga da mong da maka Manipur gi BJP gi legislature sing NDA gi legislature sing gi mark gi so Yamdrabad MLA Taraga Nipandagin Kunmatoi Pausi, Tanka Kayada, Nakalam, Nakalam, Shipto with them Yawi, the Wudabu, Yamabad MLA Kunmatoi, Yamdrabad MLA Taraga Nipan Pausi, Manipur Minister Sindukadavani Havagi, in the opinion, the Lake Hibagi, Matansi Lakivani. Aduga, Nasi Pausi, Manipur Minister Suhis in the La, Pani, Aduba City Masan designation tender, Tokibagi, Matang Malaki in the Kamayimbi. Akhoi mapamsida mapamda lepagako kana su aina raibine to manung report to kali le madu ge haibidi ai matu ge khang phondora away khamusu ngamaroin khale yes ban bi toina have the Chief Minister sinba sinbagi matang sida sai ko Manipur gi Iran si hawpada yam phajana deal tawidaba masamangna intelligence failure oire na high gina lauthokibido ai madu mungna modern responsible lower madu da namni natra madu da ma high greba ai soibe legre na high ta gadi soibe legre high ta ga ifam da sum leine habidu ta seng high ta gadi madu di moral ko duga sagi madu di yabam di thokki thokta bani fare leire dima adu matungda election na bisi amaru report amani ko MP election se MP election da ruling party oina tampaksu singdasu kabang bitawa singi wato ga tampakta vote pogo matamda margin of se defeat se ko asuki matik chawgi ba basina maram oiraga asagi ta seng ha ta gadi ekugi ko maduda su ama responsible se dum fix towa ya ba matamne adubu irang sil legi bana maram oidana asagi koina ada haisi da ko akogi parliament ta lokthuk tri kegi na habje biren je khoina haibe yam yari nadra khoina haibe hek to hai nge to nge da khoi ko do lokthuk ko do na ri da di masigi mayam sina khoi do je samam na bam le hele samam na bam le hele ri kegi no da hujik si irang ji nem dhare haina leire ba matam ji da masi silai ji kari no ade atoba mana India ki political
कनो को कोई हिस्ट्री दा मणिपुर की ओने भी होय बीजेपी की बीजेपी ने कांग्रेस की मतलब के सिलु सिलु है सुचिन सिंदे सागे दम नमदना दम लेबो अदुबो हंदे बीजेपी की मतंग सिदा सागे मोयना अखोगी कनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन पामद्रे सिल्लोन हाबसे मोय मयाम दे चुंगथोय को अदु इशू मोयना करी फत्तबनो हाद्रा दिना अखोय मदन दे अखोय खंगबो ngमरे हाइसे करी फत्तबनो माना तौजी करीनो कइदोबो यावरे आना हाइबदो मदे अखोय खंगद्रे अदु होजिक लाइबो पोचिदा अखोइना सगी को कनो सिल्लुरो पोचिनदी सिंदबो यादो मरम मम दिलेर मने मम केनो दा होजिक हायेंदगी असेंबली होगदो मणिपुर की को अदु होजिक पार्लियामेंट फमनेबन मसिदेसदा अखोइगी कनो ददी पारंबददी को एसिदी पार्लियामेंट फमनिना मोय मसाना मसागी पोदमा गवर्नमेंट अमदा सना मखु थाबसि पंथा थारोइदा ना दो होजिकति थाबदि मानदे ममदि केनो दा चीफ मिनिस्टर रिजाइन तोगा तोबा मखनबदुदि अमला पोदमने ओजा सिदा मतंगसिदा लेदिसि ओजा वहां दे लक्ष होके ओजान थंबिरिजिदा होजिकसि नेशनल मीडिया की रिपोर्ट लोइनमक होजिक लाए नेशनल मीडिया की वर्जन सिंगसिदा याम फजने इरिबसि अमित शाह मदि जेपी नदा उनुरब मतुंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर समित पत्रागा लोइनना इखोगी रेजिग्नेशन टेंडर टोकरे हेबनि मसिगी वन थोक्सि the whole matrix masida sizinariba akhoi JP Nadda amsong Amit Shah ani unaru matungda Sambit Patraga loilana governor da resignation tawwe habaje masida central leaders sing sigi oiba factor achobo khara di yawi na lowi ozagi mi yenga mase kamai side sodro poni keno side national party da ati center na haide di kai tawdagi aduna sagi ko sai na hajeudo hojo khona laise hojo kai gi damta चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन तहली नो हाइबसे मसी अम लुइबो नंदे साइन हाइजबदो ओखिगो इरांसी खरा नेमदरे हुजिक नॉर्मल सी पुरप याबो मतांग द याम कन्ना तरो पुरप याबो मतम सिदा मा लुथुइ जे कइनो हाबि पोदम खते खो नेने दबे याबो अदेमो मा थंबे यादे हाबसे हुजिकति पंगा ngangna को कुकी न सुलक तो हाय नांगे हादे अदु दा जे को मरि लेनदे हाय ता गजो मसागी नांग कांगबु नदि याम nganga ने हुजिकसे अदु ता गदि कोना हुजिक खंगबो जे हुजिक खंगबो अनोबो चीफ मिनिस्टर लाम तुम करी पॉलिसी लाक्रे हाबदो अदुगी मतुमिना हुजे अखोई प्रजा की को अखोई प्रजा की माइकेदी की खुंथांग आइदी लाकने न खले बदे तसेना हुजिक चीफ मिनिस्टर न तम मतमदा कई सोइदना कमाई कमाई तौदनो करी गिदमते सिल्लिनो अदु हजे हाये मक फम दबिदा हुजे हुजिक मोइना तनसे लेसे को केयर टिक हुजिक लेसे रिजाइन तौदना गवर्नर न मासे को अनोबो चीफ मिनिस्टर मा खंदे बदि मासे केयर टिक ओइदेनी नत्रगना असेंबली से डिसॉल्व तौदेने अदु नत्रगदि यादेबो को अदुगा कई मखोगी डिपुटी सेम लेदन डिपुटी सेम न चार्ज पोने हाबि वासु लेते बिसिदे को अदुना सिगी पोसे लेदा सु यामना लुरब तंजासिदा करिगिदमत मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तौना आदिगी इंस्ट्रक्शन पिरे इबसे करिगिनो ना हाबिसे मुसे एने सुम खंगम तंदा याम लुबु मरम दे लेंगनी अदु मरम करिगी मरम नो हाबिदि जागी को मागे बहुता अतुब चीफ मिनिस्टर अमल आगा चीफ मिनिस्टर ने लोखलप खोंथांग दिगी मतुमिना आदि मदो को तमो ओजादो वहां अमदांग जाओगे मणिपुर के हुजिक चीफ मिनिस्टर सिंदोकनबा याम कन्ना इरांग होगिबा एमएलए सिंगना पीबा मोइगी ओइबा रैशनैलिटी हाबा तारे मोइना पीबसी हौजिक लेबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन असि रेजिग्नेशन तौखिबसे माक लेरगदि मणिपुर की इशू सि रिजॉल्व तौबा यारोय शांति पोरनबगी लंबी से चंगसन बे यारोय हाइदरे मयक सिंगना मखोइना इगिबा चिठी सिदा पल्ली यानि याबिनिंग बर करे हेबिनिंग दुन आय हजिजे एन हजिजे नि केदो को हजिक खांगनेबा हजे हे रिजाइन तौबगा हजे खोइ आईडीपी सिंजे हालन मंगदरा लमन हांगदरकदरा नत्रा अदु नत्रगा नकागा कुकी गी लोइसनगी अदुमाइना है फरे अखोगी आदिगी चेजामबदि तांथोरपसिंग अमन सांगुरनु अखोई तांपाक्तनि गी लंपी गे हाइदोबिब्रा मोलेद सांगुरनु हाइदोबिब्रा लम खाइदों नगदोबिब्रा नत्रा अदु दि फेक्टो मसागी हजिकी लेइबको मोइना हजिकते लम्ममा मोइना पुरा कोई गजादा हमास का तौनबा सुमाइना को अदि मोइ इजराइल की स्टेट अमा सेमगे सुमाइना कुकी जोमे की स्टेट अमा सेमबा रिपोर्टसिदा अदमाइना स्टेटस को लेइदोबिब्रा हाइबिसि मसे कोई खंगनी याम थुना खंगनी अदुना दे जे अखोइना सिरिजदा चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तौरे हेदना कोई हराम ngai su leite wani ngai su leite अदु तौदेबु मसागी को अमा पंगांग नामदुना तोंगामबनि अदु अखोइगी केनो दे कांगबु खरेदि ए असिगी चीफ मिनिस्टर से लेरंबगी दमता अखोइगी तंपाकी मी म्याम जे हिंगौरिंग हाबिगी क्वेश्चन सु लेबा ममदि केनोदा मसागी अखोइना उरप मतमदा इरांग होरप मतमदा करंबे लीडर न सोंथोगा अखोइ प्रजा सोप यारोय हाइदना को सोंथोखिबो लेते अदु सिगुंबा प्रजा कन्ना ngमदबा गवर्नमेंटगी अखोइ सोंथोने हाइदना मथौना लेना पुंग लाउगिबसु लेते अदु हौजो इरांग फरक खितंग फरक लेबा मतमसिदा मसी सिगुंबा
स्टेप अमा लौरिसे करिगिनो हाबदुदि खंगने रे अमथुन ओके आई तमोने के ओके आई तमोने के लाग सके तमो आइको ओसा तम जाना थमगे वाफम दा होजिक मणिपुर की रेजिग्नेशन टेंडर तौग्रबा होजिक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ओइना लेरिबे श्री एन बिरेन लेरमबगी आइखोई मयाम से हिंगहोबने हाबगी वाफम जे करि हाबिनी अदैदा अइना गसा आइजु लोसलौद्रेबको नो कॉन्फिडेंस मूव तौगने हेदना हंदकी कांग्रेस पार्टी की साइड तगी ओपोजिशन की साइड तगी मागी रेस्पॉन्सिबिलिटी अमोइना हाइतारे ओपोजिशन की दायित्व अमोइना बागी मसिंग सुबु सुदबगी पोदु थंगरकांदा प्रजा म्याम की इहुल खंगना मदुगी पॉलिटिकल स्पिरिट अमदी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दो अदु लवर कांदा थोलकिबा वॉइस दो अदुदा मरम ओइदना हुजिक लेबे रूलिंग गवर्नमेंट सिदेसु अचौबा इशू अम ओएबा इशू प्रॉब्लम अम थोलेबा अदुना मोइगी हाना मनुंगी रेबेल कांगू मयाम दुगी अकनबा इहौ लाकपा अदुगा असेंबली लाकपासिदा मोइसिगी सर्वाइवल की लंबी अम थिरकांदा हुजिक लेबे चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तो होलकांदा लीडरशिप चेंज तो वाफम अम लाकप्रा हाइबसे आइगी वाखंद लेबो तमो कांग्रेस पार्टी की फैक्टर्स है आई हौजिक हंगद वंग सेम सार लेजरे अहान बगी ओजा तमसागी नसागी ओजा तमजाना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हौजिक लेरिबे एन बिरेन जे लेरमबगी मणिपुर मियाम जे अदुगी पोटिकल लाकदोइने हाजिदोइजे अखोगी कंसर्न दी चीफ मिनिस्टर ओइबो ओइदबदु नत्तेबा हौजिक लेरिबे सरकार असिना एनी गवर्नमेंट अमसु हौजिक लाकपा याय प्रेसिडेंट लाकपा याय नत्रगा सस्पेंडेड इन्वेस्टमेंट लेगिबे याय नत्रगा अनौबा चीफ मिनिस्टर अमा लाग थमगिबसु यायबा मरमदी नंबर गेम नीना मादी नंबर दी पायरग लेरी बीजेपी ना अदुना लाकदो पोतुना मणिपुर की लेरीबे इशूजिदा कदाइबौद सोल्यूशन पुरकपदा मदु हेल्पफुल ओइगदोइनो आइदी चीफ मिनिस्टर अमा सिंगिबा पार्टी दुदी अदुम लेदोरिबको अदुगा आइना थमजनिंगिदी ngasi tawriba resignation je masi force resignation ni mong amada uhallise haidi submit patra masa yauna laga resignation letter submit tawriba without meeting anybody state se laga kanam chief minister na moral responsibility ro lawra resignation submit to oirga di mamang da madugi tangka kaya ba mana thado ga ai resign sugdok tawro hena haigi bagi tangka yam leigre habidi da akogi sigi kano singsida ai da thamni di laiba party manungi oiba akogi charang na ba amadi makogi phammunabagi लाइबा कनो अदुगी सबसाइड तौननबगी दमक्ता रेजिग्नेशन से नमदना तौहनबगी मोंग अमा उई हाइजबनिदा अदु नंबर 1 अदु थमजगे अदुगा हुजिक तम कांग्रेस की मतंग से आई अमुक लाक्सके कांग्रेस की लाक्चनिंगबजी मरुइना कांग्रेस की एमपी अनि हंदक की लेदिबा मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट सिगी मनुंगदा कांग्रेस पार्टी दे मियाम के मैंडेट ना यम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दा फंगगा काखिबे एमएलए एमपी अनि सिना इंडिया की लोकसभा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंटोनबगी वाफम से एमएलए अमदि इफोंग फोंगना डिमांड तौकी अदुगा एमपी अमना इफोंग फोंगना डिमांड तौकी अटोप एमपी अमना हाइबे तारे डॉक्टर बिमोल अकोई जमना हंदक वेरी रिसेंटली मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की मतंग याम अकन वाफम मयाम पार्लियामेंट के फ्लोर दा थमखिबसु लै अदुगा नकल अमरोमदा मणिपुर की कांग्रेस की मकुक थोंग लुचिंगबा सिंगना तोंगा तोंगा मीडिया की इंटरव्यू सिंगदा फोंदोखिबसि मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मोरल रिस्पांसिबिलिटी लौरगा रिजाइन तौगदौबने हाबसिसु एमपीसीसी की डिमांड ओइना लाखिबने पुनमक्सीदा एखोगी तमु कमाइना कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर की सीएम एन वीरेन ना रेजिग्नेशन टेंडर तौरपसे कांग्रेस पार्टी ने लिसांगसिदा तालइबा डिमांड एज अ मोरल रिस्पांसिबिलिटी ओइना नत्रगना मागी पॉलिटिकिंग ओइना ओइरगसु मसिदा लाखिबा मसिगी परिंग द कांग्रेस संग इबा जर्नी मैम जे सिदा होजिक मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओइरंबा एन बिरेन रेजिग्नेशन तौरपसे कमाय येंगे कांग्रेस पार्टी द उब मतमदा चीफ मिनिस्टर सिना लेबाकी लुचिंगबा मोइना उरकांदा अखोगी मैम दुम खंगबीतुनी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अदुगी हेड टू ने चीफ मिनिस्टर नो ओइरिसे ओके अदुना होजिकी कांग्रेस पार्टी ना नत्रगा मणिपुर की मियाम ना तोंगान तोंगान बा सीएसओ मैम ना हाई सिटी weakness of the government led by the honorable chief minister Sri Biren Singh haibane sigi jakho clear onbam sangeba biren the personal oina mabu tu kono haiba natteba laiba sarkar jina tawhom thokpa mayam ama chief minister ama oina adagi state government magi define jurisdiction madungda tawhom thokpa magi shakti mayam du utilize tawbungam dadana center da loina depend tawdana ko in the name of geopolitics adu ada haiba factor mayam pusalakanda state government की machinery में फेल होरकपा अदगी असोन मैम दो अदु लाकपदगी चीफ मिनिस्टर ने रेस्पॉन्सिबल होइबा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लीडर अमोइना माबू सिंदोकदबनी माबू तोकदबनी हाइबसे सी अखोई की लावम थोप खोलावने हाइतारे बिरेन ने लाव बनते मणिपुर की चीफ मिनिस्टर होइना सोल स्टेट गवर्नमेंट दुगी लीडर अमोइना माबू सी बिरेन ने लाव बनते पॉलिटिकल लीडरशिप टू द क्वेश्चन तौबनी पॉलिटिकल लीडरशिप टू द अदु हुजिसु लाकदोइबा गवर्नमेंट सिदा लेदोइनेबको अदु करिगुंबा
Chief Minister ano khalla kanda solution ji purakani haibagi hekta akhona optimistic oiba view ma thambadi yadri heba Manipur miyamna kaino da huji akhona urai ji kaino da during the last 1 week sida magi phammunabagi charang na ba si 2017 dagi hawna Chief Minister gi post munana ba hona rakpa sida Manipur da development da as well as Manipur gi social harmony da akai am lakhi ba huji still huji ka saisu akala ju habeju panbiri duneba Huzik solution dia ada nate ba somda cookie gi minister ani leiri ba ko si minister resign to loi loire minister di loire mane ba loire council minister letre BJP gi MLA sing huji hingi ba resignation accept tawdri assembly tawni tawro heba khandri sigi result ama lakhi ne ba ko suspend tawdori bra natraga leader khandori bra heba se aduna makha ta na BJP gi MLA sing duna separate administration talaga leiri to bakoi da di akhoi na huji powder party gi side gi natraga karigum action of the ubo phangdri hai tare aduna sigumba tawgodoba solution na sangjal lakna bagi akhoi party gi BJP gi oba tawhom thokpa adagi center gi tawhom thokpa mayam am dimang da targa leiri udri hai tare da mo yam fazabo wang ne akhoi hoji mang da mayam da u cheriba akhoi gi visual si akhoi Manipur gi Chief Minister N biren Manipur governor Ajay Bala da pisin khiba akhoi resignation letter da ai tamhim ta da lak seke tamo da lak chening ba se tamo akhoi mamang da u khiba hoji nga yamna nungai ba hai ta da yeng pa kan da akhoi gi thaudo khara hairaga di BJP gi manungi maru oi ba key minister sing adigi den MLA sing na phung na akhoi gi ruling government sigi Chief Minister oi ba N biren gi magi governance ki matang da akhoi gi criticism to busi masi phung u ki tamako akhoi gi kairau gi MLA then akhoi hanagi speaker oiramba RD minister mayam sina akhoi phung nang ba Manipur Chief Minister magi governance ta question to ba matang mayam uki adagi even phung ni iba sithi ma isu mayam na loina si viral oi ki pot amadi aduga hojik Manipur Chief Minister sindorok pagi ani sida thamu kamai ni yengbi madu relationship akhoi gi phung na sayibadi moi natida masagi akhoi na count to da bam yauri ba ko cookie di oiba aduga cookie gi MLA taret se BJP da yauri ne ba ko taret moina hartana lauri ba Chief Minister sindokada bane na lauri ba mana pona maksagi mana kanoni na akhoi irang mayam si mana thon bani habe pot ama leidana hojik Supreme Court ama leidana akhoi audio tape ki matang da ama leiri sine se pot ama lei aduna amata nati yam section mayam amadagi masi sindo o haba porsi adum lai khwaidagi marui ba poti masagi irang ama thokre yare kam kai diko kanana bo hoba kanana bo hogda ba kamai to bono nenda gum se bako ngasi Manipur gi puai dana ta ba pi malem gi puai di se bako sukyam na sang na kangluk ki irang tholaga leiba sikai yagisin kai da legisin hoi kanoga India ka Bangladesh ki libet awidna Bangladesh libet awini Pakistan mai thi firi ni ko only 13 days numit traum de la lori ne bako aduga Manipur na tha tara na thoi bhawpa irang usan bangam da ba si aruba problem am ne ba hoji su chamani sini even Hamas Israel gi Palestinian gi sibota silva tamwerga asi ka sahi mem khaida to isne bako swatorga hoji si lauta kundaleta ba hongna resini far me handung resini bako ado si wari sanabai pos udaba kainu udedana aduna my government se mayamna di amana ma pa habi wane bako he is the leader amagi role lowang maktadana maji phamthado hari ne se khoi mayamna yengum thoprai na khale ji ko ado yare ma khoi matang sadaba ama ma khojikti resign tawre haiba port ama lai ko ado city akhoi di masing da su id yengum thoktabrai na khal masing da su masidi yengum thoktabrai na khali laipak sigi loin order weriba mana masagi irang namjar na bo khonarak pada matam sangba loin order gi problem mayam si yengaga ma de dum nahana su masana su dum sayan tokjerbani ai soi ba khar lai nga pi ko pi jo hai lai rabin na ko huje kamai tokudun hojik lais tam adu yodringai da masing di factor oide haraga ju masai gi mathematical calculation am yam maru adu mathematical sege sigi khwaidagi maru ba kano se khoina thagat pa yaba poti khoi congress ki supnagi MLA manga kari se thakadam ko ma kari se khoina yamna sauna mo thakadam ni kaino hakanda Chief Minister biren sinbagi magi bamasta kapi se manga sina kapre manga si leramdraba lemda taragadi karamba karawain kamai to na go taram de na silu ha si Delhi da kaya sala hai tadi adagi den mayam salaga hai tadi soi mayam toraga pichali tadi natra kan tadi natro tari se kan tari la kada hayeng assembly phamgadi
natra assembly phamgani hayeng ji no confidence motion pukani natra pukana na ready tawre hai ko adu kanara kotoino har kanda congress na pukatoini congress jawg de bamtangam de ko aduna shireda tungjada banatana gamen ama masida stabilize tawdana hoi caretaker na thamai sida congress mangagi magi thodangsi ahan bada yam chauna yawi ko ma yam lowi ato ani subada hoi kaitare npp hoi tamo joy kumar magi kano si magi responsibility si yam chaure habidi biren na taba gamen ama bjp na sar pada hokani ado magi di khoi opposition da phamani na moina decide tawri party ki decision je ar center da madu kang ngum de bako adune ba yam maru di ani sine bako ani sine purla kanda ni khoi somna kanda trama return tara kanda khoi gi hayeng tawrani ha kanda mayam sina mateng pang mane ba ahab gi brahmasta kapi di congress na kap brahmasta ne masi ma khoi yakada tamo sida seat matrix se tamo da ini am tajani muzi sida yam nuai jeri je khoi gi naina bade yam nuai be yam lei je khoi gi satrangi check tha ba se aduga manaba ponam khot leibra sini tamo na se calculation am puthopi gre npp gi mla taru leire somda congress ki mla manga leire independent mla am leire chief minister n biren ge nangaba atopa political party sindagi chongthop chungsin gi obe issue khara mari leina bada disqualification ki case so course notice taret leira sigi so course notice taret sigi manuda akoi ki hearing gi magi result haiba tare verdict khara madi reserve thamba phu yaure emele khara gi di sigi taret amaga tamo hapchal akoina sum panaram base sum panaram basi hayeng si karigumba akoi gi floor da akoi changing tongra ba no khem masan pukala kanda akoi gi maran leiba leitaba emele hum de kam grenen lowi akoi lom base ko emele hum kam greni emele hum je disqualified taw greni and khalle ba ko atai wa yam sagda gumsi emele hum disqualified taw greni na lowi ado akoina ai khale sadi khale as emele hum je masik kanna ba lambi si kaino har kanda mankhagi party kai dana ba emele kanna ba gi pambai di koi gi chief minister no thomam biren se ma masana resign to bana tana pambai ta leite se koi hana de hona adum koi khanga leye ba ko ma si resign to se sina khwai de phaina si resign to si pharini ko pharini hojik amala isum lai hayeng si manipur legislative assembly gi agano gi governor na somon to ba hayeng si mafam ne na haide ko haido ni mifam si caretaker government amada governor na address pe yakada si nei na ba poni ko nei na poni adu wargadi phamri ngai sida hayeng se masai governor gi magi note ama yauraga masi matam khar ye thokpa adum yai ko je phudi yai kaim kai ti speaker na cm thoga governor na smite na magi sum khar dai bedagi political development khar na maram or kanda numitram ngani se house ye thoe house pham gi roena ma adum haiba yai na khali adum ngamne na khali aduga atopa anataka hayeng phamedana phamaga tangai phatna governor gi address bok di pel asi amdi maji minority ga mene akhoi hayati semina no thom biren se minority ga mene hayati yes ma caretaker ni my party ki internal arrangement gi oibani na maji majority lai na loni majority lai tre hadu de kai house na pup togdam na tro house ta pup togdi bani na ma yeng semison na phamaga governor address pel laga mathang gi numito numita ngani ye thok pasodum yai ado anyway tongning ba tong mayam ma yai ba ko ado hujik ai khoida hujik ti lanama loire ko mayam gi haina ba pamna da mayam ma gani tawre hujik na amala la kan da cookie sing sina mana moina kari amu haidori ge haba pot ma ko aduga center na cookie sing da yeng liba mieng asina kari no maitei di yeng ba mieng na kari no masi ki divide and rule sana bagi mong je masi hek la hok ge di ba ko aba lakadori ba nupa ama lakadori ba sim sana lakadori ba nupa do adu su ko adum sane ba ko pungaw ngaw ni kan dom kangwe ba ko adna honorable simson nong thom biren uju we je mana ngaw ni smaina ama su ngaw sakitoi ne ba ko aduna yargadi ko chief minister oidiba mayam se ada mamit lawo mayam na muina haiba wado adu da sam muina laina haiba ne na lawraba adurgadi khoi lebak ngak pangamoi ai khoi ki context ta yenga ai kai dora phagadage aduga gasagi idea of manipur sida yumpham oirga lebak ngak pa tamdragadi manipur da ingta por pa yaro ko khoi mangda aru lana ma mayong nari husi lan si kai no hakada khoi si nuksina na kamai tong na lemin ba yani kamai hanjan na ba yani hai por se leine ba ko adugi por se mana sak ka do ne ba aduna ni ma se leader ne ba ko leader si mani adu leader oi ba mi duna madu sagap ngamdragadi lebak mangai ba ko lebak mangai si ne ba aduna anu la ka do duna leader role logani mana kanpo bi chapang ngene na khali
ai da kana no oi mo yesro kabu bok chapang ngamgane na khali susampur chapang ngamgane na khali adum ngam matam do adra ma se o nakan ani gi lanji khagadi ingsan na rega se khoi haina rakadoi ne ko adu yang na ba sabgal ninge na ai swai thamje okay tamo ai ma thang se paung dong lak sake paung tamon thambi ge wafam siga mari dei na hoji se khoi the breaking news ani khak lei how far masi kadai for verify to bang ngode ge have se mate khoi ma khata na ngtang jing mina batari lakadoi bun ni gi manung da central BJP leadership na ano chief minister ma khan ne ba wafam ba atop hom ma na north east life ki एकोगी हजू हजूकी ओइना मोगी टिकर चेंगल चेलक मतम द ब्रेकिंग न्यूज ओइना थादोना इबजे मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल थमगनी हाबगी वाफम अमुक लाई मसी कदाई फौबा मसीगी वाफम जी चुंगदो इबनो हाबसिदा चोबा वाहंग अमनी पबुंग लाइबो वाफम दी मणिपुर चीफ मिनिस्टर हजू रिजाइन तौरे what is the consequence हाबनी प्रेसिडेंट रूल लागना कई फिल्म ओइगनी नत्रगना प्रेसिडेंट रूल लागतबिदा नो चीफ मिनिस्टर मा खलपगी ओइथोपसिना कदाई फौबो लाई हाइबसिगी वाफम दे पम करी president rule matang cabinet na warab lawro lawdri aduma laitre cabinet na warab lawra ga piram gadam ni majority adu cabinet na warab lawgidre cabinet na laitre lawgidre ga di governor na report wi ga tawadam ai di adom da thajade manam di center na phajana plan toriba bihar election adu da political angle da ko president rule sim sukan khandre hoje anu ba ama biren na propose ta hon bi ai ai ngasai ba hai gare masi to iba mi duna mana toksa bu ragadi mana thema ga to on boy ro mu ro to di mana propose to lamme ba ko natra ga somna kan mo ma amda to ga mana propose to ba du ma khakte to ora ni habi solite a ma no ngai ro ko ni somai no ma am de si pam da si mi se ko na kan no le re hai ga di adu su yang ga to bu ye adu no jike sa hai ri ba du mai na on de pang to to jike hai ri ba du mai na governor address ya masi tawraga aduda mage chief minister na resign to busigi maram ma statement ma pigene na khalle ba ko adi ani minister gi di tawidana motion of no confidence tawre ma tawre aduda ani minister amana resign to buse speaker diga abaloraga ma resign tawri maram karigino habisi sengdok ne ba aduna sida chief minister makki di haidraga su mayam je assembly house na khangning ne ba adu yahan nan da question kalimta tawdre na pung tara ma thoi da je ke caretaker chief minister ga speaker ga adi mantri mayam ji tawga gamna pusalani adi speaker na gamna just to biro tang hairen mar ta kan khanna roi gamna ki punga mara amma makhaira ngangani adu hebla kanda mo khanna mane ba chief minister na bijan to wisi maram karino mayam na so hang agani natra ka hang tar so mana ngarang resignation tender to gre maram di sini ana ma pungkai ma pungama ma sengdok sanna na ba ai sumaina nungai tabadagi ni nungai bagini haibuna chimba mayam si tawrana ba adu dagi di speaker ga leader of the house ka moi khanaraga oidi dana ko adu khanaraga February March si budget session chi yari ba mi manga ni tarani adudi kano natre ko ko phamma matung de thokpani chomli ajon tare ajon session aduna tang kun manga de gi tawrani natraga adu kuni pan de gi tawrani haibisi ya ba adugi matam de de anuba makhalaga damna ba anu bai de hayeng ma khanba nang da bagina governor address ti to holaga aina khanbada opposition na su yet loya ba position na so adum sympathy legena ba o kari ground na ko taning adum hairaka do male ba ai na manja bai wane adu de amna kathina oidana pare ga na so hairoya ba aduna adum migi mongama tawrakani aduga hojiki hairi ba ma bu tokpa tokna na bagi mogi national leadership na tawri ba kholi ba sing sidi ana sai so haigre agogi ai nau TOMCHA na buti maram cha de kari maram gi noi maram si yam khare ba ma gi tok na base prasashin 99% china an henjin na haibeta agadra 90% na ya dreamni BJP berang na tabako BJP apaba to good congress apaba to good fataba to di congress fataba to bad BJP fataba to bad adom da na te ba hoya babam chilapada on ma hong mam pur kan habi ga ina khanja ba ma haige ko BJP ki anuba chief minister amma khanbada prime minister home minister council minister BJP ki chief minister tara loino la eba haryana da aduda haidi namdana tongana chongtho khara sema du de la ro BJP na habaka du ribesi de di prime minister mangna la oyari di khangdre manipur ki se di mala kadam ne
mana mapana chatpa natri home minister lakani defense minister lakani mai achogba mantri mari manga lakani aduga state punamaki BJP chief minister punamak nga adu dai point ta highway to bani adu lakpa kanda manipur gi issue se prime minister la adi loiram natro chumna sumla ga nang chim se warabra par haibudu na tedra home minister la ka du no ni lai bi yaud ni chief minister mayam la ka du o ka du mi manipuri issue se to du ne adu nai na han waram dai chuni amma yaksin mada se prime minister jin pi du bra se prime minister singa na ti se prime minister ya dre bharat sarkar na anu baduda na hanga gi du dai ko ne somai mai to ru bani Narendra Modi masamuk yauna aduna anu bama simi Mr. Tom Dick Harry nang phajana toro haraga Delhi chu kawrani nang cabinet masing do asuk o hello thobal dik asuk lo somde asuk lo haiban chingba mam chila kadam na development amalera ne ba pabung breaking news pabung dalak sage breaking news se hojur zikki oina notice live ta gi magi source ni Manipur gi legislative assembly se dissolve tawroi aduga leiriba president rule impose tawrgani aduga leiriba ekhigi animated suspension sida thamagani habagi offer amkhak lai how far masi kadai phok chunggadori bano haibadu madi subject to confirmation but as a breaking news amo indi notice live si ekoi BJP gi maru oiba ki decision mayam ama ekoi phongdok tringai da mayam da public oidringai mamang da yam khangan ba adumba media amani ngasi gi even resignation si jo notice live ni yana hal agai hage pam kari kadai phok masi thaja ba chumni animated suspension ro sarani thakai thama to ya ba aduni si misa am khan madu gi it amounts to the change of leadership chamane ba ekhoi change of leadership si tawna bo hona bada animated suspension habini ko suspended animation masi de assembly line ba suspend to bana ba adu government ti le ro government le ro madu 5 days oi bi 10 days oi bi moi masen oi banina thami gi munung oi bi even sibauba lay hani gi chimitsa se amu kan mai lo na ma gi themne la ka ma amu install to ra si hai ba wi ai ba ko adu ma tu thok tar so adu na animated suspension chi ai di president rule la khoni mayam na khalli ba advisor ohum thara ga adu to ra ga loin to ba adu nate mangani tarani ma caretaker oina to re ga ko adu da hoi ji ke advisor thara su tarani thakai thama gi thara pu ai adu ga wale na ma settle to ra kan na Mr. Tom Mabu CM no wasa ani haino to wuswe ba adu ma othokpada 99% ai thaje ba malam da hayang ma khan mangam dre de ba hayang ma khan mangam ma ga de animated su da kalite khan bi manga tarani mo changan ba okay adu leibanina animated suspension do thaje madu direct president rule mapung oibududi natte ba adu tawraga tapna ingna tawwe ba aluga ama khakno jike hairido ma si sindo oga na mu su anga amaga ga sida hani gibdo amaga ma sindo ko to chi premission pi ge dori bra so premission chung pi ge na te kuki na manipur thugai ge na to ri thing na ba sin dori na ba okay thing na ba sing ge pabung matang sida ai pabung dagi yam te na lak se ge du round amaga lake khara yaraga di khara sangduk pa yaraga di damo ngaktung phami ne ge jing asi si manipur ge oba landmark yam significant over political development ni ai pabung da yam tena la ke si wang sing ni mam punum ta la ka do Manipur chief minister na very recently national media interview mo the pigi vase why should I resign ai huran ma nate adu ga scam of the scandal the chena ba nate adu na ai ka do resignation to godo ribono ai ji laibak sing ngak na ba Manipur state si kan na ba nam ke leibani pong kai opinion why ne pradana yaning da bodu ulabani na force resignation ni ne cha hai do ada themba hai ga dra nam po ga na resign to dra tin ngai roi na tak ta du to gon du hai na hai ben o pare pare ada nangi somong am de seng bani sim santa bani santa de busin be ye ada governor lieutenant governor kari kari ani am to be ye yam lam yam lai re ba na tra di center na ni chim chai tare or me pura hatok pa nang tong to jaro na hai bu du oi ro ya ba ma gi sulam bi ma pi ga ni hai na sa to ya okay lambi am pi ga ni ai oza tum sa dong lak sake oza da lak saning bazi oza kamai yingi masi gi resignation si lambi ma hayo kuki kya barma da sirage number 1 ko sibu singji pesa kamai tawge ba hoji kuki mesen khanare rank ki matung na pesa pirame si taw ko matam da hoji india se international forum de bo matam da kai dog dog ge ho sida state government thamba ya bra si
सिदेश स्टेट गवर्नमेंट अमा सिदा चलारगा थंबा याब्रा बसी मतम सिदा दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर हजे इंटरनेशनल नो इंटरनेट पीआरसी लाइबसे अदुने राय हाइदो कोई मा तोपदी हान बे इरांग हो को मतम दाई लाले हाबदो अदुमा यस यू स्टेप डाउन हागदम नेबा थंबी दो हाको अखोय नंग दरकार ले हाबनेबा सेंटर की प्लेन नेबसे अखोय नंग दरकार ले अखोय ना हाइगे याई नंग तो लेगो हजिक तो याद्रबाबो कई लुथुनो मरम के नोदा अखोय ने कंट्रोल नते अखोय ने कंट्रोल तो नंग दबो पोत खल अखोय उदिजि करिगिनो व्हाई आदर हजिक कबो बेली दे तंगले पोसे कइनो सिदगी कुकी मयाम पूरगा ट्रेनिंग मिटे की मथक लान तवंगने ने तौरगा आदर खाना बयारुंबा बलवान मथने हजिक लांगिसे माना हजिक तौरिसे को अखोय कबो बेली बर्मा मिटे मैम से तांथोने अदु मतंग मणिपुर मिटे तांथोकने हजिक कइनो मागी मी सिबदो अदुगी नोंतो मागी प्रजान मौन साउदनबा अपन सिबनेबा माना अदो हजिकती इफोम फोंगे मसी ngang नत्रा कुकी इंपीगा एनोगा साउनरे को नोइना पैसा लौई करिगिनो हजिक मोने पिरमजे अदुने बखोय याम कन हंगिजे करिगिनो तो फॉरेन की जगह अमद सिबनीदा करिगि इंडिया गवर्नमेंट पैसा काजी करिगिनो मणिपुर गवर्नमेंट कारिब्रा इंडिया गवर्नमेंट लाखो सोरगनी मणिपुर गवर्नमेंट पीबी याबे अदुना मसीगी पोसे मपान थोलगो मतमदा मसीदेजा खो स्टेट गवर्नमेंट अमा सिदेजी थंबा हाबसे मसागी अखोगी मचिन ने मंगमोयब अदुना मसी अदुने लाइ नसाय अइना सा हाजिदो मा लथोप लाले हाबि नचते को तामि अइना टाइमिंग जे करिदब तो वाई हजि इरांग हंदरे हाबे मतमदा मा लथोय कइनो इरांग याम कलिबा मान हंजन हंजन आई सोइग्रे आई लांग्रे हाबे मतमदा लथोक्त्रगा करिदम तो हजि लथोय जे कइनो हा मतमदा सेंटर ना मागी फेस मागी सोइबा मयाम जे कुप यानबगे नोंता हजि स्टेट की को सही मचिन जे थोप ngam बाई मसी कंट्रोल तो नुआनो माले बदवा तसेना ता जी इंडिया ना इंटरनेशनल की फोरम दको यूएनओ द खंदे अमद खंदे मोन हो एक्सप्लेन तो गदम लेब करी गिदम त मणिपुर द लेब कुकी मयाम मा बर्मा द करी गी नोमे कापना बयाव करी सिबनो अदुगा असि सिबदि यारेबा सिब मी पोचिन से करी गिदम त पैसा पीबना हाबसे मसी की पोची यम लो पोत अमनेबा मसी अखुनि इराय लाइन खंदे याबे को अदरा आई कनो ददी रिदिम ददी आई मदम जो इन चले अदुगा मदम दि कइनो दा हुजि माने लेबे यारक्तबसे मसीगी पोत अमा खक लेबा अते दि अराय मा तनि सुप्रीम कोर्ट की जो अराय बनी मन कइनो सुप्रीम कोर्ट तंगनि टेप तुदि मरि मनिंग द वारी सानबनि टेप टू फुल टेप सु नते अदा मदुना मरम ओइदना नसगी तोंगान मम लाकिन अदुदि सब्सिडी सु ओरि पोत मनि अदु मगना नसगी अखोगी चीफ मिनिस्टर सिदा सोलपुदि मानदे अदुगा हुजिकी लेबा अदुगा हुजिकी माना रिजाइन तो विजय तसे नाय तदि चीफ मिनिस्टर रिजाइन तो रिबा ना तगे मागी मिनिस्ट्री से रिजाइन तो रिबा चीफ मिनिस्टर रिजाइन तो वाजे काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन तो रे तमो नते काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन तो बिसे आइना हाजे सिंगदा माना ngasi रिजाइन तो बिसे मा मथन दिगो इयबको अदुगा सिगी आइना मुन्ना पादरो न अदुना सिगी पोसे लेबनिना ngasi आइदि कनो से आइना सुम तबो दिंगदि मसी सोइदना हजिकी लेबा इंटरनेशनल की लाइबको बर्मा द थोलेबा इरांग मयाम अदुगा हजिक ची इंडिया ना पाकुम पीगदि मयाम अमा लेबको जकाय बेम लाखो खर लेबा अदुनादि स्टेट गवर्नमेंट से हजि मखाता न लेबदा अकाय बखर लाकदब लई मरम कनो द सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसीगी मयाम से कंट्रोल तौनो होना को मतमदा मदु मणिपुर की को स्टेट गवर्नमेंट से चा याम चरांग नरे अदुगा अखोइना उबा मतमदसु मसागी को अखोइगी याम फजना आदर सेंटर ना याय हैबो वानी सिदेज तौको मतमसिदा मयाम की पेन दबे हेनरपा याम लांगकपो मतमसिदा मसीगी मयाम से लोइना फनबि दंता माना अखोइगी एनिमेटेड सस्पेंशन से थमगा मतम खरा मसागी को सेंट्रल डायरेक्ट अखोइ नागे सम हाइनरेना हजि कनोना अखोइगी सेंटर ना रूल तौरबनि मणिपुर से पावांगना दोक तो बोवादी 355 ना हाना चखरबनि हाइबो पोतो हजिति मयिक सेंगा कोइ पोतु दे हजि मयिक याम सेंगे अदन नहान गी कन होय अतु बुति थिम होपे लेगरे दे केमता इन हैव नो कमेंट दु त सेंबे हाइ तागदि सेंटर ना मणिपुर द तौरियो पोसे मदि हजि मयिक से इदि चपचाना सेंगे दे मै हजिनि सेंटर ना मणिपुर द तौरिबा मियंग जे मदि मयक सेंगे हाइबगी वफमनि समाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर चीफ मिनिस्टर सी खुदलाइबनि सिजिनब्रा हाइबगी वफम जिने लाक्लिबो वफम दि अखोगी हजिक्सी consequence ni kari oige doge haba sini kasi ai tamo nikena muk laksage kari oido re sina ai maroina khoi tamo madi paung da hangjarage ai tamo nikenda lakchani baje in most of the media report housing manipur chief minister si resign to give from si congress ki no confidence motion ji ki mamang da अखोगी रेजिग्नेशन तौग्रे वफम से तोइन पल्ली अदुगा नो कॉन्फिडेंस मोशन सिगी मतंग द नॉर्थ ईस्ट लाइफ की मागी न्यूज स्टोरी जे इरिबसिदि नो कॉन्फिडेंस मोशन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर से मागी पॉलिटिकल लीडरशिप तगी माइथी गदबगी एम्बरेसमेंट
मधुगी इकाई के बदु नंगदबगी ममांग द रेजिग्नेशन तौबिगा हाइबगी वाफम अमगा पल्ली हाइबा तारे अद स्वाइदा कांग्रेस की मोरल विक्ट्री यम उब्रा असिने इन तमोद हंजनिंग इजे कांग्रेस की एमपी अनीना पार्लियामेंट की फ्लोर दा यामना क्रिटिकल ओइन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की मतंग द थमगी वाफम सिंह इवन सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी मणिपुर की स्टेट की मरक्ता लेबा अखोगी पावर की डाइकोटोमी की मतंग द फावबा याम अकन वाफम सिंह पुथोखिबा अदो कांग्रेस की एमपी अमना मणिपुर चीफ मिनिस्टर सिंगदबनी हाइदना फोंग डिमांड तौखिबा पुनः मक्सिदा तमो कैन यू सी अ मोरल विक्ट्री इन दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी एक्जेक्टली आइना हुजिक थमजनिंग से मरुइना ngसागी लोक सभा इलेक्शन मतमदगी हौना बीजेपी की डिफीट से हौरेबको बीजेपी की अखोगी अनएक्सपेक्टेड डिफीट है तारे अखोई बोगदा यामना अखोगी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दा आई जगह करीब लेते मफम को ट्राइबल जो पुनब कई मरुना अखोगी केंद्र है तारे अनएक्सपेक्टेडली कांग्रेस की कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक की हेल्प खोलप लाइदो प्रजा की सेंटिमेंट से यानिंगदबगी सेंटिमेंट से यामना वांगबा है तारे अदुना हुजिकसु आइना थाजबदा अखोगी मोरल विक्ट्री अमने लौई मरमदी ngसाई ताकबिगिदुनी अखोगी तौगदब प्लान से इरोइनना मोगी बनुंगदा रेबेल एमएलए सिंगदुगी मागी ओपनली ngang भोकेल ओरप मैम नो कॉन्फिडेंस मोशन से कांग्रेस की एमएलए मंगा खर लेजरगसु मदु मूव तौ मतमदा अदुदबौद वोट पिरक याबगी क्रॉस वोटिंग बौ लाक याबगी थाजब लेखिबा हाइतारे अदुगो मयामदुना ओइबि याइ मदु स्पेकुलेशन की वाने अदु हुजि लाकदबदा सुम येंजब मतमदा बीजेपी ना हुजि इलेक्शन से याम की मणिपुरदा अदुना हुजि फुल प्रेसिडेंट रूल मणिपुरदा थमकनी हाइबा थाजदे मरमदी कैनुदा इलेक्शन अमा नौना थेंगनबा हाइबसे बीजेपी की दबुतदी याम अवाबा पोट अमा ओइगदोरियबको अदुगा हुजि लैरिबा बीजेपी की नंबर सिसु मोय मनुगी यानदबे वानी नंबर सु फजना अदुम एन्जॉय तौबा याबा नंबर अमा तासन खुमजलगा लैबनिना अदुना फुल प्रेसिडेंट रूल लाकपगी महुता असेंबली सस्पेंड तौरगा अतोप लीडर म खनबगी वाफम से सिदैसदा सोइदर लाकनी अदुगा लाइव कनोसिदा संजलैसिदा तमो आई मरक थचगे आई ब्रेकिंग न्यूज समते मैम लौथोकचगे अखोई nga साइड के मैम ना पानरम मणिपुर स्टेट असेंबली की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सी की सेशन जे कमाइन तौगदगे हाइदना मैम ना पानरम बदो मणिपुर असेंबली सेशन जे सस्पेंडेड हयेंदगी होगदब मणिपुर अखोई असेंबली सेशन से सस्पेंडेड तौरे मसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर द व्यूअर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायलॉग एंड नॉर्थ ईस्ट विंडो हयेंदगी हौरगा चथगदब नुमित 13 नि चुना चथगदब दे 24 फाव चथगदब असेंबली सेशन से नोम खकी ममांग हाइबा तारे असेंबली फंगदब नोम खकी ममांग द मागी बिजनेस मयाम अमा लोइनमक हाइलाइट तौखरबा सिटिंग अरेंजमेंट लोइनमक थोखरबा मतुंगदा ngasi manipur gi chief minister oina leiramba Sri N biren na resignation taukhraba matungda hojik caretaker chief minister oina leibani aduna nong makhaki mamang da hojik masi suspend taukhre makhata bido assembly se khwaidagi important ba khoina su khange mamang da irang ji thu matungda assembly da issue ji puthuoga khana na hona bada ko khana bagi matam si ruling party gi maikai dagi speaker matam pi gi dabado मतम चाना मतम पीगदब डिस्कशन की इवन पार्लियामेंट बौद मतम फंगदब नो कॉन्फिडेंस की नो कॉन्फिडेंस है सरकार इंथुरने हाइब नतबदा मागी डिबेट एंड डिस्कशन से इश्यूज यामना खन्ननिंग मयाम के रेस तौब याबगी अचौबा खुदोंचाब नंबर 1 नंबर 2 दा नो कॉन्फिडेंस ना उत्तोइसिना ngसागी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ मणिपुर अदुगी पोतु उन्ननब होनरपदा ngसागी कंसेप्ट अनि से सिदैसिदा नो कॉन्फिडेंस ददी इशू जी पुथो खन्नदब यारोय मरमदी अदु खन्नरक मतमददी लैरिबा सरकार जगी असोइबा अहोबा मयाम दुदी फोंग फोंग लोइन थोलानेबको अदुना ख्वाइदगी मरु ओइने असेंबली सी ख्वाइदगी कीबा पोट अमा ओइरेबा हुजिकी लैरिबा लैरबी गवर्नमेंट सिना अदुना मसी सबसाइड तौनन होनबा अदिंग साइगी कोइंसिडेंस हाय तारे रेबेल याबना होबा सिगी मयाम जी तौरकांदा साइगी हुजिक लाइबा डेवलपमेंट से पॉलिटिकल रेजिग्नेशन की करिगी लाइसे सि लाकपनेना लौई अदुबो आइना मतमसु लोइरमनी को लोसलकदा हाइनिंगबदी एनीथिंग गवर्नमेंट की एनी चेंज लाकप याय म तौय सिदि नंबर गेम गाक्तनी को अदुई मथक सेंटर की पॉलिटिकल लीडरशिप न तौबदो गातनी लोइ तौजसनु तौबदो अखोइना पामिबदी हुजि हुजि लैरिबा मणिपुर की क्राइसिस असिदा सेंटर न हेन मिदेंग संगागा मसागी तोंगानबा अखोइगी मपान की जियोपॉलिटिकल फैक्टर के की मैम लोइ काउथोकांदा भारत की सिटीजन मणिपुर मैम से कम्युनिटी की करी नतबीदा मैम से प्रोटेक्शन लाइफ एंड प्रॉपर्टी फजना प्रोटेक्ट तौरकान अखोबू
state amaga sang manana haitare mainland state amaga sang manana fasana treat tawbiraganda akoi khudimaki yes ka haitare chap chaba citizen mo bi right to hangan base si mathau tai na okay thank you very much tamo state amagi dignity si mathau tai and Congress sees this political development as the moral victory for Congress party na tamo haibiri tamo da in laksening base tamo na ngasai budi kang thok ba hogre hojik mayam na maru hangi ba wafam si kana na chief minister ogida ge sini hojik Manipur ji president rule thamaga suspend animated suspension na bu thamen lower jo new leadership amadi sungju chudana lakani habasi medi yam evident oi phong phong na lebo wafam mu oiri ain tamo da laksening base kana na Manipur ge anu chief minister ogida ge habasi ni tamo na ngasai khara madi paradox to kidang hangdok pi me abtare ado kaba yeng bidam hojik si akhoi confusing oiba stage sama da adum lei ko kai gidamakta akhoi matam kharagi oiba kanuki PR ama tawge haragadi hojik PR ni hojik sahibi jodi yes assembly suspend tawe haragadi PR thame hai exactly PR da matam kharagi PR ni dissolve dissolve tawdaba house dissolve tawdaba adune ko suspended animation ha ne ko aduki du kadai bok chungge se ko si udri adumdi udri ko si di udri adu news report wa te da mai news report smoke ko news report ko hana tai di ada khoi tribeni sangam da lupup da gi halakpada ada center na PR thamni na highway have se khoi hana tare ko arang sajo adum PR thambe khoi loi hainei ko yes adu PR thambagi damakta khoi na governor da resignation gi CP ba sapta se ai mathau ta de na khali aduna si pot se khara debatable oiba pot amalai aduga amuna uji kamai to gibu house si hayeng di hawdu ni haba pot amalai ar kya ke government amada kamai to na house governor na address to na haba pot amala kanda technical gi oiba pot amalai constitution gi oiba pot amalai I know uji lai yeng der gadi khoi ka haiba ngam da ma amalai ba ko aduna suspended to tawbra toramba su yai toramba su yai aduga sigi post di tawda jo dum yai aduna sigi mik khudingi adum ohongba political gi oiba ohongba pot lakani se adum lai sini bujik lai siko aduna si lai sini adugo horen kamai to gnu khangri kai odu nu khangde assembly phamo ya di governor na CM thokani niom ni sigi se si thokani adu hoi political governor thokte aduga PR thambai se governor na thambai te yati si yati ko akhoi media na thambai yati kana na thamdoi no ha kan da union cabinet thamgani union cabinet thamaga warap longdoi ni ko union cabinet ka warba ko dibra pangai da hare ya ponte ba koina aduna reason lo maram saba port khara koina yengbada hojiki oina di PR thamagi wa se nganmalli ko thambadi yai thamge su yai center da roi lere hojiki mun mo hana so da mun thamoi su yai thamoi su yai mo da roi na mak sinaraga lakpani akoi puna mak mo da roi na mo mapan tangan la yak tane ko mo na tong ba tong ba yai ada hojik mak ki oina di mazik caretaker minister oiri ko ado hayeng assembly phamgadra phamoida haji akhang ahi mayam tanaramgani like phamgani constitution like phamgani rules of procedure kadako business phamgani mayama akoina hoji saida he hogodi ngangna raga akoina habisu yaroi tabudadi kitang di bera amadi lei di kaino caretaker chief minister gi mamangda governor na address to bai se ai mayam madu ai cat ngadi banina anu mo chief minister ma wasak lore ada lauri wasak lagu de mido akoina emili mayam sina sima sogoli haiba pot ama leite masana bi oide adra kana oido ne ji priga odi putok ka vadna hapani ko govindas oigera bichorjit oigera kemchan oigera basanta oigera hairo ki radhesham oigera kana oigige akoina speaker saita bata oigera ama oibi yai kem kai ji ko maya ju bangda di oirba yai ne kali aduga Manipur se job to ba din ja kin kai de ko ada Manipur se moina center da ka kan lum na lo ham oi de ko hojik parliament phami mina phaireng tureng tawraga bera hoini hayeng ta hayeng tawna ka parliament ta noina president rule thami kamai thamino cabinet ga ya ya kamai thamino tawna adi kamai tawni ana masi niti niyum chum bakhar lei ba ko aduna sung mayam ma lei aduna hojimaki oina di hangbiri ba chief minister gi matang do man oira ba ya se khoi oira ba ya mayam di hai bi ai ko ado emily mayam jiru winning ngakani ne natrana winning da biya phonte ba ko ado mi oibi aba pot ha malai center na kana pa mano kana thamning no moina hai ba kana na inni na khange do ado yengi ba ta na tamo breaking news se ai makata jar ke ayam news sources ayam bada yam yame hojik si Manipur gi assembly session je suspended tawre aduga suspended tawre aduga chi du makte da moi su phangjadri ai ju ngasa website to ole bidi Manipur gi legislative assembly gi website to ot pani hoju phogi na di chi oina de khoi website de upload torok tri aduga
Chief Minister N Biren resign tawkhaba matungda hayeng phangudaba assembly session se suspended tawre anobu Chief Minister ama la aba matungda assembly session se phangmani haidana so minus sources adu orakati magi se kanoni suspend tawre haiba dum jai yadi adu de kanon nati PR nati masagi hayeng de phangba do kya ticker ama leibanina yes development sin maram oraga assembly session do matam khara put on hold haiba ne put thame tanan de matam khara phat matam khara lepa mangani ube tarani ube kunni ube endo bi ayana ay adu ogara na khali okay having aduda 6 months की problem दो suspend तो हुआ भाई ये तो पूरा है okay yes animated suspension to 356 के मनुंग चल रहा है पूरा dissolve तो बम्मा चमले नत्रगा matam kharigi oina tawba animated suspension aju orga ju president rule na okay president rule already matam khara tarani thakai tha ma di soidana tawrarani animated suspension nominee gi di tawroi aduna aju orbodi governor rule hari se president rule ni aju tawrani the advisor ani na ohumla or amara thar ani aju caretaker leader yes caretaker leader assembly leader and assembly ke maam ching na tha tor ke manung da pham da be ade abi do adu arise to udre okay adu ye tho ri tawe anate sidi ye thok pa natre tamai mata na ani thok ga de nate adu na adu ki potu da anu ba sarkar si leitarabani anu bala karna uje de caretaker oina animated suspension de caretaker yade aba president rule da president rule macha haitare miyam khangna na ba de solve ka tor ga tha taruk to ba chai ma to ba adu natraga so animated suspension MLA singkari singcha assembly to suspension legani speaker budi madi sokpa yade president rule or so dissolution or so animated or so speaker de dum hingdana legani aduna sini aduna hojike lairibo mam sida hoji pinna ri ba pau singdo chum gani haina aina khalle karjuna bo moi anong bam khan mase hayi hata khan ba hamsi ta khan manga moi sagi haini dman ai jum mi sum loi o ge hairam gani okay ba oi be abdu moi manga taruk leire speaker de ge horaga adege che bisojit leire ri khamchan leire amma leire ko adege che minister de ge hangdauri adu de bera thokan ga matam kare pathara sanu haina haibu su ai be ba alu ga noi ma am chit na loi kan ta chore na adu hamjile noi dum tawro kanano leader khalo hairaga tawu su ya te ta haibu kanone sinal word su development se dawa development se akoina sida phamaga ware lowa koi chaw pa nei na sa ko sum nei na bani obi abadi yam lei adi obi abu koi du de mayam tani gi obi abaduni hari magi hujik si akoi si pyar oibra natrago oidabra ओरेगदी कमाय तोनी एमएलए लेती उजिको एमएलए सी एमएलए ओइना लेनी अदुगा मागी लेजिस्लेटिव पावर फंक्शन से मा तोररोय ओके यस असिमको दै अदुगा देन असेंबली से तंगाय फतना गथा येथोक मा को मतम करा येथोक पा मी याय को अदमाइना तो मा गवर्नर ना माना हाउस की मास केनोनी ना का कस्टडियन मादी को कस्टडियन ओइ बनिना माना को बनिना माना माय तोरको याब्रा लेब्रा अदुसु खंगदे पोस्ट मैम लेबनिना और पुंग 13 बोक्तंग दी मताय मतुंग फमग खंगदा हजोक्तंग दी आई मदु कंफ्यूजन स्टेज ता लेरने हजो फोगी कितन ननमली हबनी अदुगा पुंग 13 गी मतुंग बावददी चपचाना खंगनी हबनी अनोब डेवलपमेंट मैम लाई मयामना यामना तनिक तनिक ने येंग मिकुप अमदी मणिपुर की पॉलिटिकल थिएटर दो ओइरी अदुगा मणिपुर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पुवारी अमदी ngasi सेमग्रे हबतारे अनोबा मणिपुर दा अमुफो ओइगिद्रिबा मोद लाखिबा conflict ama khakta chahi ama hela aba chahi ani gi maya da jaksilakpa myoi kya ama sigraba aduga myoi kya ama mayu makai thadokraba tragedy mayam ama thokraba yenghai da ba tahi da ba mayam ugraba mayam zigi marakta manipur gi political theater da achoba tsunami mayam ama earthquake mayam ama thui mayam dugi manung da matau karamba matam da karamba matang da manipur gi chief minister si mafam thadokadage haiba chobo wang ama khak lakhibase madugi paukhum oina manip BJP gi leader habatare president amasung home minister unaruba matungda manipur da BJP gi makok thongbulu chingba samit patra ga loine la matungda ngasi resignation tawkhibi wafam jini masigi makhatara pod masigi consequence kari oira kadege habadu made mayam yengmina batari BJP gi anoba chief minister ma lakani habasi made ifong phongba wafam mu oiri aduga hana chief minister ormeba siri el biren karamba mongda BJP na karamba wisdom gi makhada rehabilitate tawgada gi habasi so chobo wang amani Manipur chief minister resign to Gudobani Haidana Yam the Kana demand to Duno Lakiba Congress Party Massive moral victory Yamani Haidana claim Tori Nakala Manipur chief minister of Hukadabani Haidana Yam the Kana
demand tawga lakhiba kuki civil society amadi legislature singna handaki development se karamba mi yeng amada yeng ha basi cho bo hangamo ide masiga loina manipur gi public ki section kaya dagi amasung civil society gi section kaya dagi manipur gi chief minister gi resign to godabani haiba kholang mayam du gi mi yeng dagi na karam haina yeng dagi ha basi madi wahang kaya amadi leiri amasung anobu chief minister ama laba matungda leiriba conflict asi kanama mongda take on tawuda habasi masu mayamna yengli amasung manipur gi chief minister se yadaba BJP manungda leiba legislature chingna laiba political development se mataw karam interpret toge habasi su achaw wahan tho moye punamasi yengmina batari neinegam khinmina batari hojum sikki oina aikhoida leijaba information haiba taragadi manipur chief minister hojik resign tawkhre magi cabinet amadi council of ministers singloinana masigi matangda hojik lakpa anova information khada hayengdagi phanggodori hariba assembly session se matam khargi oina put on hold tawre aduga assembly session suspend tawre aduga makhata na assembly session se anobu chief minister ma laaba matungda phangani haibagi news source kharadi phongdokli makhata ba development sing mayam goloina ngaiminaji aduga haiba development sing du puduna notice window na laksege mayam thaga cheri noina ngasi ki program se hobudi loibo sorgi abi kiba manipur gi saknai ba expert sing marak tege manipur gi saknai ba public personality hanagi manipur state human rights commission gi acting chairperson learned senior advocate Paung Khaidem ani amasung manipur gi saknai ba one of the most popular senior journalists aduga very outspoken and very popular tamo HEMANTA kumar NINGOMBA senior journalist ni amasung MPCC Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson oibiba general secretary tamo SERAM NEKEN amasung manipur gi saknai ba advocate learned Oza TOMCHA eko all Manipur Vice President gi president obiba puno pu thaga chari amsika khunu bu chari loina sigi program se hudegi loi form yang ta bhi ko Manipur miam puno pu amkon thaga chari ka khunu bu chari miam thaga chari